Esa bitehwire tukakoreka mu makuru gitaga cyencire John Baptist Muzaura mushahari Nyamuyanja Health Center ya Kana owakwasirwa bebyo kwerinda bwanyuma yo kushangwa n'embazi ya government omakaje agari kushangwa muri Katete Mbara City nyimwabazyo ogarebo kiromisho go muramuzo mukoti yisingiro kandi muramuzi Patrick bamuhiga amushamire mishango eri kumuteka teko wonko kumusindika rumanda kusyebero 13 kwezi ku 12 2025. So they were assorted medicine 18 boxes which were found in your possession, and these boxes were for public use and not for sale at the property of the government. Abias Rwamwiro mugambirizi w'ekitongore kiri kurebuza omutindo gw'embazo mu ihanga echa National Drug Authority najyango kwasirwa shemeye kubecho kurebera abandi bona bino muzenkogu muzahura tumutire mu sente nyingi kumukwata so nka National Drug Authority nka state tuje kurenga twa brokinga bail yeye kusiyo mushangogu igwa agire mu ubu tumukwata bamwe amahore bakabaroho mjawo wa yesherekera kabanza yaza za kasesa kazibanda kaza Kampala izo ryo kumukwata kayeshikira hansi kitanda umukazi uya leta kashuriti nuwo muwabe nagezo kumushereka so as a state ndije kureba mutwa brokinga bail yeye kusya umushango ogu igura hendere. Dr. Edson Tumushere mukuru w'ebyamagaro mu district yisingiro ayihanangiriza abo bona bino mukono muringwa nshonga zembazi ya government okwegendesereza ngo abwo kuba bobushoborozi tibashitami abakuba bine ekitekateko eco ekintu kiza kutuma bareka kukigira habwo kuba nibaza kuhebwe kibonerezo kuko ebiragiro bya government bikoreka rero kizibira abandi abatakibiri kibazibira babinogo mutima gwo kutekateka kwiba kitume barekeraho.